This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.amongussmixclub.listentomyradio.com. Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DJ Mike Remix. Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Okay, 6:35 in the morning. Isagit kayo mga idaan ng morning, mga kagrupo, mga kaparty. Okay, uliwat ko kita magkita-kita sa aton nga lingaw-lingaw sa aga. Okay, this is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Samtang mo dahil nag-pulo pangapi, nag-kahig-kahig sa inyong mga muta. Okay, akong bahala mag-provide sa inyo sa mga music na pwede kita makapaki-ay sa inyo subong aga. Okay, ito po nyo si DJ Vic Donoso III. A certified Panay Mix DJ and a proud member of the Mangas Mix Club. Okay, so basi may anak mo dahil karoon shoutout. Siyempre, same as usual. Ibutan lang sa aton nga comment section. Okay, sa mga suki naton sa bilog nga Dumanga sa 45 ka mga barangays. Labi na sa mga housing naton nga nakatutok sa aton. Sa mga lingaw-lingaw sa internet. Samtang mo na nagkakahig-kahig sa inyong mga Facebook. Kumusta? May nag-chat man sa inyo? Okay man ang tulog nyo? Wala man ka magpulaw sa sala ng tao? Okay, hopefully ang tanan na maayo ang pagtulog kag
Siguro ang iba sa nagahimos-himos ang ilang mga pamahaw. At kakalis ko nakatutok sa akong sa bungagan, no, ara si Maymay Rodriguez sa may abroad. Salamat din sa pagtama. Also si Matrix dara sa may Barotac Nuevo Iloilo. Or si Alvin Pistolante. Okay, salamat gid bro sa pagtama. Amali morning bro kag sa naga-monitor morning gid, okay? Likewise man si Imo bro. So, enjoy sa pagpulapangapi dara. Naraman si Paring Noy Pilipesta. Good morning pre Vic. Pa-shoutout kay Nining Morina Barolo Diados. Grabe, wala mo ginakalimta si Nining Morina ha. Okay, salamat kay pre sa pagtama kag pulapangapi kita. Samtang nga pulapangapi, malingaw-lingaw ta sa buong aga. Okay, si Sonel Angelo Giulasa kag si Micaela Jade Popilo sa may barangay sa Pao. Salamat sa pagtama. Okay, good morning man kay Ma'am Christy Dilariarte Romante dala sa may Dakotan Damangas ang guwapang teacher sang Dakotan Elementary School. Also kay Juni Alarcon kag kay Vicky Dilar. Okay, please good morning sa akon nga cousin dala sa may Mindanao, no, si cousin Godofredo Dumayas de Fita. Okay, salamat gid ka sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Musta ang buhay naton dira sa may Mindanao. Okay, regards na sa aton dira nga mga family circle. Okay, once again, so please good morning kay cousin Godofredo Dumayas de Fita. Okay, from Matrix or Alvin Pisolante. Okay bro, pa-request ang Batsoy by El Pride. Thanks bro. Para sa maramig nga kaagawan. Okay, try ko lang kung may Batsoy ko din kanta sang El Pride. Actually, damo ko din yung music niya. Pero ang Batsoy daw wala ko nakakita din. No? Basta iba na bakal na. Sige, kung di ko makita, ma-play lang ko sang any song from El Pride. Importante nga maka-play kita sang song sang El Pride, okay? Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
Like a love song on the radio. DJ Mike Remix. Negros Beats Club. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, body hold me tight and I love you. DJ Mike Remix. Music na dong ginaduyan ko rason ko ba? Every day you're here, I'm feeling. I was running out of love. Okay, pleasant morning kay to James Romo Pirales dira sa may Cagayan de Oro. Okay, salamat sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Okay, next song Bro Alvin Pisolante is El Pride. Pero wala ko kita sang sang Batchoy. Okay, may play lang ko sang ini song sang El Pride. Okay nga para ma-satisfied man ang imong pagpamati dira, no? Okay, next song is song by El Pride and Rafi Benavides. He was born to be wild, grew up to be wicked, tall and free to live. It's DJ Donoso the third of the Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM. This is A requested song. Bakulod ang sa akon kanami abiyo. Kaya mo kamo dyan. This is a requested song. Ay, ambat na lang. In the mix. Oh yeah. Oh yeah. Kag sa iya magpapisli-pisli Check this out. Panimalay, masadya kong nakalirupay Bisan kapagat lang ang sutan DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. Kung nagabuli ka, ahay Ginauba yan sa Diyos Pangabuhi nga mangin matauhay Nonoy, hindi ka lang magpapungol-bungol Kung maupo ka, si Inday firme lang may bukol Kung madula na gani, espiritu sang alcohol Gani biibig ka man, kung si Inday sa imo magpasol Sige inom, sige inom, sige inom Pitagay mo Sige inom, sige inom, sige inom O kung na kami, yeah
Yudi Kaka. Gramolet Kid. Inday, bisan lusbot lang ang balay, basta wala lang sang away, pangabuhita matawhay. Inday, sa tukan ko ka panalaytay, kung amo sa akon nga tunay, ako sa imo nalipay. Sa imo pang lakat, mata ko kang mudlat, sa imo bagayon nakasubot ang imo nga supat, malapos sila na ang bugan ko, inday. Gali na gumawa. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Best of OPM hits. Best of OPM hits. Best of OPM hits. DMC Net Radio FM. DJ Mike Remix. Ooh, baby, do you know that's what? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is a place on earth. Okay, salamat kay paring Noy Pidipesta sa pag-share sa akong Facebook Live. Thank you also to James Romo Pirales sa pag-share sa akong Facebook Live. Also kay Matrix or si Alvin Pistolante. Salamat gid. Okay, so gusto mag-share, pwede gid ma-share akong Facebook Live para nga damo makapamati. Kag makalingaw-lingaw sa aton nga morning sound trip kag dance party mixes. Kag siyempre akong nga Facebook Live may replay kita sa akong nga YouTube nga DJ Vic Donoso Return. Okay, sa nagayimos-imos ang ilada mga pamahaw, nagatig-ang-tig-ang.
Ito naga-KI. Pleasant morning sa iyo tanan. Kag just enjoy. On the street outside, when you walk into the room, you pull me close, now we start to move, and we're spinning with the stars above, and you lift me up, you know where we're from. Ooh, baby, do you know that's what? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is a place on earth. DJ Mike Remix. When I feel alone, I reach for you and you bring me home. When I'm lost at sea, I hear your voice and it carries me. This world is just beginning to understand the miracle of living. Baby, I was afraid before, but I'm not afraid anymore. Ooh, baby, do you know that's what? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is a place on Mingos Beats Club Masters.
Hey, what's up? This is Howie D. This is Nick of the Backstreet Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw bidang katambok. Kaya akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre te okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dala lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre? Ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, magkontak lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas, located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda and Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! It's 2017 at kayo ay nakikijabi sa mix ni DJ Dance.
ka. It's 2017 at kayo ay nakikijamming sa mix ni DJ Dance. It's 2017 at kayo ay nakikijamming sa mix ni DJ Dance. Itaas ang kamay, ibagay white. Itaas ang kamay, ibagay white. Itaas ang kamay, ibagay white. Itaas ang kamay.
It's 2017 at kayo ay nakikijamming sa mix ni DJ Dance. It's 2017 at kayo ay nakikijamming sa mix ni DJ Dance. It's 2017 at kayo ay nakikijamming sa mix ni DJ Dance. It's 2017 at kayo ay nakikijamming sa mix ni DJ Dance.
It's 2017 at kayo ay nakikijaring sa mix ni DJ Dance. It's 2017 at kayo ay nakikijaring sa mix ni DJ Dance. Get down. It's 2017 at kayo ay nakikijaring sa mix ni DJ Dance. Yo, what's up? This is Sean Paul. It's Lil Jon and me, Side Boy. Hey, what's up, y'all? It's P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits.
Lo, dogo paluyo ka how? Anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galing lo? Tita na upunta para magpagsikman mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, double lang kita lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na po, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. It's 2017 at kayo ay nakikijaring sa mix ni DJ Dance.
It's 2017 at kayo ay nakikijamming sa mix ni DJ Dance. It's 2017 at kayo ay nakikijamming sa mix ni DJ Dance. It's 2017 at kayo ay nakikijamming sa mix ni DJ Dance. It's 2017 at kayo ay nakikijamming sa mix ni DJ
Dance. Beatbox, 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 drop the bass. Beatbox, 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 Yodi Kaka. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. It's 2017 at kayo ay nakikijaring sa mix ni DJ Dance. The number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos best. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, 7:48 in the morning. At once again, sagid ka maidad nga morning sa aton mga kagrupo. Okay, sa aton mga kagrupo nga nakatutok sa aton sa buwan, naka-silent monitor. Kumusta nga ito nga morning? Ayos ba tayo dyan? Kumusta aton nga pagpulo pamahaw? Nabusog man kita? Okay, sa mga naga-himos-himos naman magpabanwa. Okay, may opisina subong. May trabaho tapos ng holiday. Okay, sa itong estudyante nga still naga-enjoy sa ilang vacation. Okay, so may more than 1 month pa kita or kamo sa pagbakasyon. Okay, today is June 18, 2024. Kag siyempre, sobra pa isa ka bulan ang inyong pagbulubakasyon. Okay, after sa next week 29, so ma-countdown na kamo. Ma-minus na amat-amat kag mabalik naman kita sa klase. Okay, so dala sa may bakay housing, so advance happy fiesta sa inyo sa Monday. Timingan nga wala sang klase, wala kita invitation. Okay, basi may mga handa ka madra kag basi daw hindi maubos. Okay, pang-invite lang. Okay, malagaw kami dala. Okay, click sa pay sa may barangay sa Paudamanga sa akon nga cute kag gwapa nga estudyante. Salamat din sa pagtama. Kumusta na? Kumusta morning mo da click sa pay? Okay pa, ayos ba tayo dyan? Okay, si Jubin Tachado. Good morning, sir. Mamahaw ta sa kahaponanon. Mahapon pala si Imo. Sa Mondri aga na kami diyan. Naghangaw-hangaw sa silak sang adlaw. Okay, so medyo mainit ko sa mga adlaw. At least bisan paano magmala naman ang malutak nga dalan sa mga lugar nga wala pa masiminto. Pero sa mga lugar nga siminto, okay na kamo ya. Okay, namin ilagaw-lagaw sa Banwa, i-date sa plaza. Kaya mas namin ko nag-date ka sa plaza, may ginauyatan ka nga mainit-init nga kamot. Diba, DJ Darin Laudato? Kung nag-date ka sa plaza, mas manami ka may ginauyatan ka nga mainit-init nga kamot. Music na! Okay, acknowledge ko nagtutok kag nag-donate sa ilang reaction sa akong Facebook Live. Once again si 2 James Romo Perales. Sa may Cagayan de Oro si Marico Cristina Yermo. Sa may Barangay Talosan mga salamat sa pag-share sa imong reaction. Also si Kagawad RC Rulin Dinglasa sa may Barangay Managit Tumangas. DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, salamat man kay Fix a Face pag-donate sa imong reaction. Si Paring Noy PD Pesta. Then si Ma'am Christy Rabante. Si Juni Alarcon kag si Vicky Dilariarte. Okay, sa mag-share sa akong Facebook Live, si Paring Noy PD Pesta, si 2 James Romo Perales, kag si Alvin Pistolante. Salamat din sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, from DJ Darin Laudato, pangapi sa morning, sir. Okay, salamat gid. Wala ka sang obra subong. Huwag ka man nakapang troubleshoot sa mga linya. Din sa bang inyong schedule. Sige, schedule sa pagpulo pangapi, DJ Darin Laudato. Okay, sa masukin natin dala sa may Bakay Housing, dala sa may Block 35, Lot 6, sa home queue ni Jojo or si Franklin Sombilla Jr. Okay, nagasigabong audio natin da subong, no? Salamat, gid. Also, ara madala si Mary Grace Divina Gracia Diloso. Kag siyempre si Jojo Sombilla nagapangayo sa mga guba nga stand fan, washing machine, kag iban pa mga appliances. Kag siyempre may dira silang mini grocery. Na kompleto na hindi ka na mapabanwa. Dira ka nang ilang mabakal sa Bakay Housing. Sa may Block 35, Lot 6. Okay, sa mga suking mandara, no? Si Ara mandara si Alter Prudente.
Si Permar Calisas si Block 29 sa may Block 29. Kaya si pare ko Juna Vasquez or si Katupang Jun sang RCFM 103.5. Okay, ramada si Shirley Abordo Discutido. Okay, sa mga kilala man nato da nga nagapulo pamati ah. J.U.1 Brian. Okay, pleasant morning man sa akong nga idol dala sa may Tabukan Country Bullets nga nag-silent monitor. Ang pinakagwapa dala nga si Idol Fidelin Garcia. Okay, pleasant morning da sa imo. Kag-enjoy sa pagmuni-muni. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. J.U.1 Brian. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best.
Production.
What's up, this is Justin Timberlake. What up, this is B2K. Hey, this is Ashanti. What up, it's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Do katigas ang bumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus, kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Kanaamo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount. Ibakal tatuloy to sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web.
mo balay, damo bisita. Panginoon kami walay nini. Gani tinihog ko si tatay, kamang initubig. Initubay tubig, initubay tubig, initubay, initubay tubig. Initubay, initubay tubig, initubay, initubay tubig. Lay, 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 lay. Panginoon kami walay nini. Gani tinihog ko si tatay, kamang initubig. Initubay tubig, initubay tubig, initubay, initubay tubig. Initubay, 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 initubay tubig. Lay, 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 lay. You want DJ U1 Brian. Kamugi akong bisita, Panginoon kami walay nini. Gani inihog ko si tatay, kamang alain. Alain, 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 alain. DJ U1 Brian. Ay, naglabang tuloy, may karabaw mo. Tumiting maha, bulabang ka. Lagi nang talabang tuloy, This is the mix worth waiting for. This is Donoso Lacos.
kusina. Maong ako na lang, nangita o kaagi. Maong i-fingers na lang, iwa ni kutsara, tinidor sa lamisa. Maong i-fingers na lang, kaya kung amiga, kigot na. DJ, you want quiet. Halos magdaan, maayo na lang ang ako. Amiga, iingon, kinabuhi na sagay. Narating si mama, tinapot gagamit sa kusina. Maong ako na lang, nangita o kaagi. Maong i-fingers na lang, iwa ni kutsara, tinidor sa lamisa. Maong i-fingers na lang, kaya kung amiga, kigot na. Narating si mama, tinapot gagamit sa kusina. Maong ako na lang, nangita o kaagi. Maong i-fingers na lang, iwa ni kutsara, tinidor sa lamisa. Maong i-fingers na lang, kaya kung amiga, kigot na. Maong i-fingers na lang, iwa ni kutsara, tinidor sa lamisa. Maong i-fingers na lang, kaya kung amiga, kigot na. DJ, you want quiet. Basta Team Salad, the best. Basta Negros, idol. Get ready to party together with NMC Boys, the best. Feel the beat. Feel the music of Negros Mix Club. DJ Fat Mark Remix. Negros Mix Club. Tuwad lang tawang taang imo sama. Ano inang galabaw nga daw lisos ang kakao. Inday bita lang tawang taang imong hita. Ano inang gaputi nga daw lamuti. DJ Fat Mark Remix. Ako kilala isa ka gwapang nga dalaga. Na pirmi lang pakuhit sa lalaki. Hindi na din mapunggan ining kalangsang barat yagot. Sa adlaw-adlaw na lang lain ang pulidon. DJ Fat Mark. Isasat ko kabes, may
mapaspog nga ugayo sa ihak sa Basta Team Salad, the best. Day, pag may nagsiling inday, tuwad lang tawang taan imo sama. Ano inang galabaw nga daw liso sang kakao. Negros Mix Club. Inday bita lang tawang taan imo ita. Ano inang gaputi nga daw lamon. Basta Negros Idol. DJ Fat Mark Remix. Negros Mix Club. Ay nga mapisan kag masaligang sang tanan. Wala isyu kundi panglutgot lamang. Permi mo lang makita nagatuwag sa higatalan. Sang sa tindahan sige patay lukod lapang. Dahil tuwad lang tawang taan imo sama. Ano inang galabaw nga daw liso sang kakao. Negros Mix Club. Inday bika lang tawang taan imo ita. Ano inang gaputi nga daw lamon. Basta Negros Idol. DJ Fat Mark Remix. DJ Fat Mark Remix. Basta Team Salad, the best. Basta Negros Idol. Hi, this is Michelle Branch. Hi, this is John Bon Jovi. Hi, this is Alanis. This is Maroon 5. This is Amy from Evanescence. And you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami sang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Di ang akon pag ginasagod yung mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kaya akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, te okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dala lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas, located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo, owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeline Mosqueda, and Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web.
radio producer of Visayas. This is DJ Boom Boom. Idol! The latest favorite DJ, Boom Boom Remix. DJ Boom Boom Remix. DJ Boom Boom.
Jansen Remix. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ Jansen Remix. DJ Jansen Remix. DJ Jansen Remix. Jansen Mix DJ.
Night Remix. You are listening to Dumangas Mix Club, Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This is B2K. Hey. This is Ashanti. What up? It's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits.